Pozdrav YouTuber, ja sam Indie Gamer Srbija i danas ću snimiti Very Organized Thief. The Very Organized Thief. Pa da krenemo. Ovo sam igrao slučajno, tražio među popularnim i dosta igrača je ovo igrao cijelo veoma zanimljivo. Pa eto da proverimo. Kaže hold left shift to run. Držimo. Hold Q for checklist. I da palimo i gasimo ovu lampu. Mi treba da nađemo određene stvari kao što radio, retko vino, prsten, portret od dame, laptop, kompjuter, tower, kućište. Znači na space ulazimo, u redu. Diamond ring smo našli, take radio, opa. Zatim šta treba, rare wine, portrait of lady. Zatim laptop trebamo, take TV. Zatim, da li treba što još? Znači, fali nam kućište od računara. Nemamo ništa ovdje. Zatim, retko vino. Dobro, sad ćemo nađemo dole. Šta nam treba kućište od računara? Evo flaša. Nisu, gdje je to vino? Vjerovatno ovdje negdje. Nema vino. Ovo je. Zatim nam je na spisku još ostalo da nađemo portret dame. Vjerovatno ovdje negdje u kući. Dobro. Možda to ovaj portret. I evo ga ključ. Ovo je vjerojatno ključ od neke sobe. Sad ćemo da provjerimo je tko je. Izgubio sam se. Da li ove? Ovdje imamo ovo, ali moramo nađemo šifru. Evo ga. Da nemamo šta. 1194 je šifra. Znači 1194. U redu. Ali sam također pročitao da mi treba da ugasimo alarm. A to ću učiniti, mislim da je to... vjerojatno ovdje. Bila plava. Jeste. I sad treba još samo da uzmemo gold bar i to je to. 1194 je znači bila šifra. Ovdje nije, nego ovdje. 1. Ne, 1. Da pokupim sve pare ovdje, evo. I sve smo našli sa lista i da bežimo. $49.679. Prešli smo za 3 minute, 11 sekundi, najbolje vreme. I koje nas čini Very Organized Thief. I pozdrav, to bi bilo to za ovaj klip i vidimo se.